Ngibingelela kubabukeli ikhaya TV2. Bafethu sazoloqhama ekhaya TV2 bafethu la eKG. Bafethu kuno sisila eduze kwami ozokasibrief ukuthi ngibona ngathi mekune motorcade ukuthi mekwenzakalani namhlanje. Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfethu ngicela usicacisele ukuthi mekwenzakalani menisukapi niyiplane kanjani lento yaba successful ngendlela engathi ngoba ngibona abantu ngendlela baphume ngayo. Besine motorcade wa 79 lokubonga umphakathi ukuthi wakwazi ukuthi nesikhathi ama elections uphume endlini ushiya into zakho uzovotela uMK Party. No ngiyabonga ngibuza ukuthi indlela mhlawumbe eniyenze ngayo nibambisana kanjani iphi ama challenges enihlangabezane nayo. Asibanga nawo amaningi but inke esihlangabezana sikwazile ukuthi siward sihlale phansi sibonisane ngayo motorcade ukuthi egcineni fanele subonga umphakathi ngoba nangelinye ilanga sophinde sodingela umphakathi. No if nihamba ngeemoto mhlawumbe nidlula emphakathini nizwa bethina abantu mhlawumbe bayithokozela lento abayibonayo noma kwenzakalani. They are very much excited. Baphuma ngisho endlini make bezihuthi nje ukuthi MK baphuma benqasha endlini bebonga. Nathi siyabonga kakhulu kumphakathi. Ngiyabonga sovala nje futhi uthini kubantu abahlele emakhaya abanga understand ukuthi kwenzakalani njengabantu ekuthiwa baphumile bayovotela umkhonto wesizwe but now aba understand kwenzakalani uthini kubona. Into engizosho nje kumphakathi wakithi ngicela bangaphela amandla bengaphela umoya abathule babekezele silindo baba umsholozi ukuthi uzothini sihlale phansi sibambe umthetho konke kuzolunga sekusele kancane sekuzolunga. No ngiyabonga ngesikhathi sakho. Bonga mina. Bafowethu ngoba ngishilo sika F bafowethu kade kune motorcades bafowethu into ebaluleke kakhulu wena uqala ungena kuleli khasi wenza okufanele uyacofa lapha ibutton ya subscribe bafowethu nihla nibe nathi sisazohamba siye kwenye indawo sophinde sinibrief nje bafowethu bonga kakhulu.
Yathula sikhala phansi. Uthambo siyaya. Sibonge kakhulu ukuthi ubuke leli khasi nokuthi usubscribe kulona leli khasi. Sibonga kakhulu, siyacela nje ukube ushare lama video. Thank you very much.